Kadung panda kardom pajir lo nilija semet pini hithom alam pensi ladak press iklembang putu manang hai lo isialam the bangke non hebjong nili Guwahati High Court long PIL kipidam lasolong state government lapen union government atum mane SIU 1 apu thakkan nili case long people lapen SIU long kedua thing piposi pederwaret ma piposi nangtuna chitin jamma piposi nangtuna purunma pupen non piniten apke theklong bang lahelo alang itum aji include pen 90 mane 2019 along lampen 18 along lampen ke change labang so constitution amendment alam thia bang alang itum puthot nom chi op labang so ke chi order long ka phiri meme ejak alam thiduko alam thiduko sita nirije semet the thomalam sipini dardak panang pachini po alap kamatha bang lahelo isi alam bang lahelo je thongke pen sit bang thongke pen phokep ante bat pu polam dulu phokep pe bat posita la thongke pen anpara kape baji asit mukha bangke territorial council pusamen do posita la kape baji afai bangke inkoi dolang la inkoi asit bangke unreserved seat si biko lage 6 schedule a spirit against lo 6 schedule longke non open বা non reserve পাসিত বাঙ্কে 6 schedule along kedo aron si ave lai selam lo hini alam bangke kechi kebe mate non tribal atuma fan ladak arait kiti ponangji special protection protected class pu ejak non tribal to man kibi ponji pu labangso proposal state government pen kipi election ha village council am ta thurlong at nangi pu state government pen proposal kipi labangta 6 rule a spirit against lo lapen isia bang dolang Assam government tum ako isia proposal kipi tu dolang lagela hello je state government pen union government atum kopene a project dengi kopene scheme dengi burante laso scheme lapso project amokha ke claim ji adim along le abang aja kong bangke Karbiang autonomous council ba autonomous territorial council kaldaji laso aja kong bang state government on donai pu la thethom je semet kapiri meme isi longle pu thaklo nonili thanba longle phelang 6 schedule council long pen along tum jakong ke ponji pu kamatha Chinia bangke non tribal amuni tomfan special protection kipiji pukamatha lapen ke thom bangke sit bang unreserved mane open category ke salami pukamatha la ke thom bangta akapre do ulang akapre asu sa pene asu gari lo hala ita ke thesai de lo sita niligam jongjung ka matha bangke most important alam the pun niligam matha bangke la ke thom lo lake thomjong sidan implement the local pe iltuma sexidul banke ki phupji angring do laso a proposal laso draft diploma draft constitution amendment 125th draft so diploma constitution amendment abil la putha ka banke nili hin pen jongjung pen banke nili ham khelo athema 6 schedule long bangke seat mokha ke open category po bangke kedo bangke 6 schedule aron hobe ate 6 schedule pukiti bangke lage tribal to man isi special protection special constitutional protection laso abar site na lasila dake open category seat bangke da kedo bangke lage aron hobe lapen hinialam the bangta lalo je longli phela alam the putha ka bangta lada ka bangke longle phelang putha ka bangta 6 schedule ar lo kedua longle phelang ke open ba state government ari jeng pidet ba anu ka prek authority ka prek dak peru sudah ko bangta 6 schedule
spirit against lo lapen isi bang nili puji bang lain non tribal apong phan bang ke 6 schedule long bang ke by any means ladake special protection abang ke biune ate 6 schedule long itu inglong asura khai to phan kerai komji phan 6 schedule lasi ladake council election ha council election lo assembly election lo ba lok sabha election lo ba pu abder se ta pene town committee election ta ho pene cooperative election ta pu chatta election ongstame non tribal to participation banke ladak banke open category ke bilong le lapen ke do anasita total asit si result dangi pusi nili kachini lasi pini nang le to tropen nili karbiang arat kadu ko ya pam chuning ni ha mang lai lo constitution amendment 1 po UPDS pen DSD ke sign agreement bangta isi akang ton ba isi kijut bang po la bang ningarong lam lo te bontu pis tame karbiang arat karbiang organization doan karbiang party doan kadu go ke chelang do nanya bang lai lo je ili tum 6 schedule labang so a spirit bang kapana hok heda je phana bang ke anutin abang phuta ke claim do nai ke chelang nai ke song do nai ke chiki do nai ar pu bang ka do go dolo laso ke chuni ri je phana bang si nilije samet pini nang le tum ar ka do go phan ladak an nangar ni nang thumi lo MOS2 puta khoda MOS2 along lamdom de to ka khoda ke to content sit ke unreserved mate anu prekta chapati dun lo kita men non bang 125 constitution amendment along bang ke 20 attack do kok ta hai sila so puta ke kwan chok ma chok che ma bang kan la chok chilo nilimu pa na pulumati 6 schedule ke particular isi area tribal tumba ke do area kan hala so area ke do tribal to man lagi constitutional isi safeguard special provision lagi lasi ladake open a category sit banke kido masi do ne 6 schedule spirit against lo jong si ladak open category do bok lapen nili thegong bang laheno state government hin bana banke ladak Karbi Anglong lapen Dima Hasau autonomous district sini lo pa masuk 6 schedule district ini apa 6 schedule ki pen isi kupuloma normal isi district general isi district ke selamnya pasti state government himpen jesemet kabori pono bangke dili ke long laso posi laso abang geno walam pesi ili nomta laso press conference mal to namanya hala tangka ke 280 kali jong si non nili draft proposal bang theglong lo draft proposal theglong bang ke actually la article 280 bang ke jesemera bang ke lake gram panchayati ra salong si tangka kabara adim bujesla 60 long el 275 article do la 275 article pensi la hai tangka ma da do bang ta 60 long bang na pimo sita non jong si hala so constitution amend that amat 60 long ta pedona en kwa bangno si dokok pute lai galuk sono de mane hala 280 constitution si amendment lana ya hata amendment man pen jong si 60 long tra so provision pedona en jong si pulo prote 60 bang na ho na hala kali lage chok chilo nilimu bata pulo je non tribal nili particular akhaimen pupidat lage mane non tribal amuni to 6 schedule long laso special protection a provision jong se dokoglo pulo onte lage 6 ki chilo ate non tribal protection se dorong pulo onte tribal protection na logo tribal protection se vede po lapen lasi state government to nili pulo state government dum ke 6 schedule mate autonomous laso a region banke ki free fancy state government non ke dubam asama government to banke laga bodi ba aji include kan nili la bansi teklo basik laga kana hokte opo laga dong ye isia non tribal tum ban isinang yok laso bang teklong lok 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 mo akapre ka ara khaya tum akapre ka community tum bang ta akapre ka lam kaninje akapre dhormo kiri tum bang ta ni tum bang ta nai kus kadu beta hai ultimately ke 6 schedule pudak a 6 schedule severed po special protection severed po constitutional safeguard pas tribal movement lage avedet po non isi current situation lano asok en tipo la articles kali nili pulumati
Article 280 bangke lage jasemet kimin ke preaching kimin ke panchayati rasthan gram panchayat tumansi ladak pen tangka bangke ke thak laswa provision si ladak do lasi niri pu bangla hello jong si article 280 bang isi amendment one that amat 60 long yung spirit to chok la satanga ka manonga abar sai bangta pulote lage 60 lo san kana hobe niri chini bangke amben article 75 bang originally lo hada kasi bangbom mute isi hormu contradiction pudang lo contradiction itu bangke jai kathar hai bangta pulo je panchayati raj bangke hada ke panchayat kusirlo itu nong servan ke pule irde sachok laso hormu bang nong laso draft proposal nong reflect article 280 bang elemental hai bang pulo laso hormu bang da halaso draft proposal nong reflect ande nilige kaji nilige kachini kan tu mang la hello nilige chini yang tung thua mang la hello nale tung pasal ada dulu je latun bang ini ta laso draft proposal alam aprang pen cingki cedon ep tong ke ratan kan nurat kan kapa manghu je pamong la halam ni jot la sola mang sidon ne bang ko mati athe jongsi hala gram panchayat bang di 243 article bang yongsi mane amendment one way that amat ladak si amendment la choramat dak gram panchayat thing servan cap yongsi one that lopo lage direct panchayat hormus nang chok lalu pun 62 lo effect ko lasi 62 article 243 m kolong nangli tum lango te theklong ji je article 243 isi ba chujeng budget apart ta 62 lo long bangke implement une lapen ladaka administration bangke keduye bangke article 244 administration sudah tahun 62 administration itu langsung mati lasi aku hala article 280 bangta jong si amendment one way that amat ladak direct hala so 280 pen kang belong ta fan van long puyong si van that long de hala bangta general district ban that program panchayat son man that sita jong si constitution bang amendment one that amat 62 long si lahaya 280 long ta 62 ta hang long ba article 243 long bangta 62 tong han lahelo provision puyong si dokok pure chawi aki sumo de sita nona tenge bang klote hala haida ka state government ka bori lo 62 ki thi pan lasopen kete mai ka pheri menaya bang ke lalo seat bang open ki kesalam bang ke lage most dangerous 62 la provision long ke open a category consciency ke dosi ne open category asit ke dosi ne la isi bang long le right bang state government to nang ki kudun thuji pu ka bori la bang ta by any means ilitum ki koya kam ave pin lo athela bang ta 62 la speak against na lapen non tribal atuma fan special protection donani polan theranta 62 lo mangala so provision bangke kidusi do ni ako laha dokok lo non tribal protection no si kupina special class kupina protected class pujo si dokok lo polonte ladak bangke 62 lo bangke niligi chinia teng bangke 62 si kali depo la solmu bangke general district man depo general administration ha piltela Indian constitution